Fhoghraíocht, welcome back. Follow me, Miss Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1, topic a cethair an teach agus Lóistín. Level A1, topic 4, the house and accommodation. Rannóg 3 An Fhoghraíocht, leathan agus caol. Section 3, pronunciation, slender C and broad C. Agus lamúna na fuaimena leathan agus caol, and we'll be teaching the sounds of broad C and slender C. Leathan agus caol cuid éis le cuid den bhíor éisteachta, dírí go háirithe na fuaimena C. Listen to the sound file, part A. Pay attention specifically to the sounds of the letter C. Cloisig tú an bhíor rá uair. You will hear the sound file twice. Fhoghraíocht. Cuid A. Cathaoir. Cúisneoir. Cara. Siomra colata. Cúig. Ciúin. Ceart. Ciste. Ceann. Cín. Fhoghraíocht. Cuid A. Cathaoir. Cúisneoir. Cara. Siomra colata. Cúig. Ciúin. Ceart. Ciste. Ceann. Cín. Seinig mé cuid B den bhíor éisteachta inis, éis go cúramach, an sin rocky mé tríd na habartí ceann ceann, aber in my iad. So I will play part B of the sound file. Listen carefully, then I'll go through them sentence by sentence and then say them after me. Cuid B. Tá tabla beg agus cathaoir is siomra ifa. Tá cúisneoir nó sa chistin. Tá sí ag roinnt árasán le cara. Tá siomra colata amháin san árasán. Tá cúig i chiomra sa teach. Is mála mé. Tá sé ciúin. Tá márasán ceart go leor. Tá cistin bheagán. Tá trí chiomra colatán. Tá ceann amháin híos staire. Cé bhéad cathaoir atá ann? Trí cín. leathan agus caol cuid B. Tá tabla beag agus cathaoir is siomra ifa. There's a small table and a chair in Aoife's room. Tá cúisneoir nua sa chistin. There's a new fridge in the kitchen. Tá sí ag roinnt árasán le cara. She is sharing an apartment with a friend. Tá siomra cuddalta amháin san árasán. There's one bedroom in the apartment. Tá cúig chiomra sa teach. There are 5 rooms in the house. Now repeat each one after me. Tá tabla beag agus cathaoir is siomra ifa. Tá cúisneoir nua sa chistin. Tá sí ag roinnt árasán le cara.
Tá seomra codalta amháin san árasán. Tá 5 seomra sa teach. Is mala mé, tá sé ciúin. I like it. It is quiet. Ciúin is quiet. Tá márasán ceart galore. My apartment is okay. Ceart galore, okay. Tá cistinn bheag ann. There's a small kitchen there. Tá 3 seomra codalta ann. Tá ceann amháin thíos staire. There are 3 bedrooms, one of them downstairs. Cé bhéad cathaoir atá ann? 3 cín. How many chairs are there? 3. And now repeat each sentence after me. Is mala mé, tá sé ciúin. Tá márasán ceart galore. Tá cistinn bheag ann. Tá 3 seomra codalta ann. Tá ceann amháin thíos staire. Cé bhéad cathaoir atá ann? 3 cín. Éist uair amháin eile leis an script agus aber iad I ndiaidh an cainteora. Listen one more time with the script and repeat them after the speaker. Cuid B. Tá tabla beag agus cathaoir is siomra íofa. Tá coisneoir nó sa histin. Tá sí ag roinnt árasán le cara. Tá seomra colata amháin san árasán. Tá 5 seomra sa teach. Is mala mé, tá sé ciúin. Tá márasán ceart go leor. Tá cistinn bheag ann. Tá 3 seomra colatán. Tá ceann amháin thíos staire. Cé bhéad cathaoir atá ann? 3 cín. Beag an bilóg an fhoghraíocht sí leathan agus sí caol, an seomra agus mo seomra uait don gníomhaíocht seo. You'll need the handout, pronunciation broad and slender C, the room and my room for this activity. An seomra agus mo seomra, the room and my room. Conas a nítar an dá rása seo. How do you pronounce these 2 phrases? An seomra, mo seomra. An bhfuil aon difríocht idir an S agus an SH. Is there a difference between the S and the SH? Can you hear it? Cadí an difríocht. What is the difference? Scríobh S nó H in aice leis an bhrá sa chuí thíos ag bra ar an uaim nu an S nó an SH. So write S or H beside each phrase below, depending on the sound, whether it's an S sound or an SH sound. An seomra, mo seomra. So read each one aloud and then jot down either S or H, depending on the sound. Agus Shahid na Fhoghraí, and here are the answers. An siopa, do seomra codalta, an sépéal, an seomra folca, mo seomra sí,
seomra amháin, atheomra leapa, háiseanna. Ceist cuaig. Lé na habartí seo a leanas amach ó sord ag díriú ar sí leathan agus sí caol agus S no SH. So read the following sentences out loud, paying attention to the slender C and broad C and the S or SH sound. An bhfuil do theomra codalta úsáid. Tá cisteann in aice leis an seomra sí sa teach sin. Tá mo theomra sí sa leach. Tá do theomra suite ciúin. An bhfuil cathaoir i do theomra leapa. Tá ceithre theomra codalta ann. And a quick look at some of the vocabulary in those sentences. Úsáid, upstairs. In aice leis, beside. Sa leach, dirty. Ciúin, quiet. Cathaoir, chair. We'll go through each sentence one more time. I will read them and explain them, and then you can read them after me. An bhfuil do theomra codalta úsáid. Is your bedroom upstairs? An bhfuil do theomra codalta úsáid. Tá cisteann in aice leis an seomra sí sa teach sin. The kitchen is beside the sitting room in that house. Tá cisteann in aice leis an seomra sí sa teach sin. Tá mo theomra sí sa leach. My sitting room is dirty. Tá mo theomra sí sa leach. Tá do theomra suite ciúin. Your sitting room is quiet. Tá do theomra suite ciúin. An bhfuil cathaoir i do theomra leapa. Is there a chair in your bedroom? An bhfuil cathaoir i do theomra leapa. Tá ceithre theomra codalta ann. There are 4 bedrooms there. Tá ceithre theomra codalta ann. Agus sin é Rannóg 3 ag díriú isteach ar an fhoghraíocht sí leathan agus sí caol. And that wraps up section 3, focusing on pronouncing slender and broad C. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacinta.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a slíomh. So many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for permission to use the learning resources on their website. Tá súlagam gur bhaint sibh tanavas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.